Molim gospodina Branu Mihaljevića, predsjednika Kickboks saveza Bosne i Hercegovine, da nam dođe ovdje u ring. Molim i sina Branka Ciketića da nam dođe ovdje u ring. Petra Leonarda, Alena Babića i Belju da nam dođe ovdje u ring. Imamo evropskog profesionalnog prvaka, a to je tehničkim nokautom Ivan Horvat. Start.